think one of the first instinct would be to actually offer our presence to be there with them. But at the same time, what if this is a situation that I can't be there, right? What if I'm far away? What if I'm not there? So the second thing would be to contact their closest people who are close to them, right? In close proximity with them. It doesn't have to be relative. It could be workmate, somebody who's close to them. And then the next one would be hopefully a suicide line, I guess, to suggest them a suicide line, because if somebody wants to take their life away, it's already at a point where it's really bad. Mula-mula sekali lah pada saya lah kan. Sebelum kita bagi solution, bagi cadangan nak buat apa, saya akan dengar dululah keluhan dia. Sebab orang-orang yang cuba untuk bunuh diri ni, dia lebih kepada rasa keseorangan, dia ada bantuan. So sebelum kita mulakan dengan solution, dengan cadangan apa-apa, saya akan dengar dululah apa yang dia nak luahkan, apa yang dia rasa pada waktu itu, kenapa dia nak bunuh diri, supaya dia boleh lebih rasa difahami, lebih rasa yang perasaan dia tu valid lah. Orang lain tidak tolak dia punya perasaan. So lepas tu baru saya akan bagi cadangan lah. Okay. Awak nak saya tolong apa, awak nak saya bantu ke, apa yang saya boleh buat untuk bantu dia. So saya akan tanya soalan-soalan tu. Tapi kalau dia pun tak boleh nak luahkan apa yang dia mahukan daripada saya, so maybe saya akan cadangkan untuk berjumpa dengan profesional macam psikologis, kaunselor untuk membantu dia dengan lebih baik lah. Yang pertama bagi saya lah, yang pertamanya kita beri dia nasihat dulu. Kita tengok macam mana dia berfikir, ataupun kita tanya dulu apa masalah dia. Manalah tahu kita nanti kalau masalah tu macam tak berat sangat, kita boleh bantu. Lepas tu kita beri nasihat, beri peringatan dengan dia. First kali kita jangan judge dulu lah. Kita dengar apa masalah dia yang membuatkan dia nak commit suicide ataupun depression semua tu kan. Jadi kita dengar dan kita jangan pandai-pandai lah untuk memberi solution. Kita boleh nasihat, tapi selebihnya kita boleh suruh dia untuk seek professional help lah. Macam tu. Sebab kita tak nak, kalau kita bagi nasihat tidak sepatutnya, nanti jadi benda lain pula. Macam tu lah pandangan saya. Sebab dia seorang yang rapat dengan kita kan. Jadi yang pertama kita kena pastikan dia pasal dia ada pemikiran yang begini, ataupun dia ada plan, ataupun dia ada tingkah laku yang begitu. Lepas tu yang penting kita kena bagi dia calm down dulu. Sebab saya percaya dalam situasi itu emosi dia akan intens kan. Jadi kita kena bagi dia calm down dulu. Lepas tu kita kena memastikan kawan kita ataupun keluarga kita stay away from benda-benda yang bahaya seperti pisau ataupun ubat ataupun tempat yang bahaya ataupun tempat yang akan trigger emosi orang yang tertentu tu. Lepas tu yang penting kita kena referkan kawan-kawan kita ataupun keluarga kita kepada profesional, sebagai contoh kaunselor, clinical psychologist ataupun psychiatrist. Lepas tu yang penting, sebab kalau dia pergi sesi pun 1-2 jam je kan, yang kebanyakan masa tu kita yang akan teman dia. Jadi kita kena temankan kawan-kawan kita ataupun keluarga kita. Kita tak boleh judge dia orang, kita kena dengar apa yang dia orang kata.